Aya dawano nama meeqa du qaraa kana gubbatti histi asidaan na cinqeenan jee sossodaate in sodaatin humaa takkan taatu sin jaaba mal godhuu qabdaa gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin dhaggeeffadhu allaamatu ibnul qayyim qayyaba allaahu tharaa waa kudhan godhuu qabdanii je kudhanan siifin himaa khuxubaa biraati waa shan gabaabsee oduun ibsineetiin siin kitaaba isaa fawaa'id mujallada sadaffaa fuula 340 jaharra arkatan saahibummaan teenya sooshaal miidiyaa irra ni jirti guutuu isii achirratti nu barreessa ta dura ومن شر حاسد إذا حسد جنة يا رب سينين تكفما أتما نتك سيجين رب تكفى من سبربات وما تكنتات تلمد تقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدى ربي أكول أيرو ربي قتين سنجا برات وبوتو وما تكنتات تان توكلا ربي الرتي إركض ومن يتوكل على الله فهو حسبه سيفين غيا سنجيبر خلقين وبليان دايسبورا كلهن كبجي كدادو تنغرتو موتين موتتا انا سيف غيا يو سنجيو ولا يهيق المكر السيء الا باهله اني بولسي قوتا لبوسات قوتو جيران سنجاوا توكل رب الرتير كچو استير ونين تيته يرو غري بديتين يافين تويته دوبره بديتين سمال غدو كمنان توبة في استغفار تشنفا الرغدو يسي توحيد كاين يچم سودا قرار ربي نما يام تدور مال نما يام توحيدت نما يام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دربر جينما توحيد الرتي سبد سبر احفظ الله يحفظك الله كايغدو الله سي ايغا جيني بر غروبا الدنيا تن حديثا سنمكيزت walik abamte wayi sigona yo sinjan wa takka sigonun dandahani yo rabbin sifin galme sine jeni bar yo wayi sigona sinjanis wa takka sigonu hindandahani yo rabbin sirratti galme semale qalamni kaate lo hango goyde jirti jen mucaan kun sodumarra guddata jolle xiqqoo teenya halkan bar waraabeesaa dhufe jettan mucaan sodaata guyyaa sanirra tawhiida irratti jolle teenya guddisu irreechaa fi jinnii hin beeytu yeroo san hin beeytuu mi ammantan maal qaba sinja umaa takkan beekuga maali tawhiidii yoo jetteen hin beeku bakka meeqa qoodama walaashe maqaa rabbii sifaa isaa naa himi yoo jetteen hin beeku hoggumeeqa walii himne maqaa rabbiitii fi sifaa isaa tawhiidii keenya cimaa taanaan wallaahi homaa sin godhu eegasi mu'awwadatayn qul a'uudhu birabbil falaq qul a'uudhu birabbin naas ayatul kursiyyi jaalawwan kiyya ka islaama isiidha yeroo galgara rab akkanattiif keessa qaraane qaama guutuu dibu mucaa kee dibu jaartii ta'ee fi ati uumaa takka sin godhu hamma addunyaarra jirtan istiin hin dhabamtu